U Brčanskom domu kulture gradonačelnik Brčkog distrikta Anto Domić otvorio je sinoć 32. susrete pozorišta, na kojima će biti izvedeno 8 predstava iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Prvo veče nastupilo je Narodno pozorište iz Kikinde sa predstavom Kauboji, koju je prema tekstu Osiječanina Saše Anočića adaptirao i režirao Kokan Mladenović. Ako je suditi po prvoj viđenoj predstavi na 32. susretima pozorišta u Brčkom, ovogodišnja selekcija obezbijedit će ljubiteljima ove umjetnosti pravi praznik i uživanje. Narodno pozorište iz Kikinde je prvi put u Brčkom, a izvedba više puta nagrađivanih Anočićevih Kauboja, adaptirana i vođena majstorskom rukom Kokana Mladenovića, oduševila je punu dvoranu Doma kulture. Predstava o nastajanju predstave omogućila je glumcima da pokažu ono najbolje što umiju i do posljednjeg reda u dvorani daruju raskošnu pozorišnu čaroliju punu komike, poetike, ali i ozbiljnih poruka. Ovi kauboji su na jednu radost igre i radost života. Dakle, predstava govori o tome da ipak vredi živjeti. I mislim, ona govori pre svega o ljudskosti. I to je nešto što se retko danas govori o pozorištu. Pozorište se često bavi kritikom i tako dalje. Mi smo neki mali incident pozorišni, jer se baš bavimo nečim što ljude obraduje. U ujednačenoj ansambl igri izdvojili su se Marko Gvero u ulozi Panče i Emina Elor, gost ansambla iz Narodnog pozorišta u Novom Sadu, u ulozi Marice, čije bravure ostaju u pamćenju. Ljudi, igrajmo se. Hajmo da stvorimo tu radost, tu čaroliju koja se rađa uglavnom na početku naših karijera ili stupanja na scenu. Kad se glumac rađa, onda se igra najviše. Posle to ta igra malo već ponestane ili smanje se, ali Kokan je reditelj koji će uvek vratiti to glumcima. Susreti u Brčkom se nastavljaju večeras nastupom Narodnog pozorišta iz Beograda u predstavi Bijela kafa po tekstu Aleksandra Popovića i režiji Milana Neškovića, a uz bogat prateći program trajaće do 27. novembra, kada će biti dodijeljene nagrade najboljim kolektivnim i pojedinačnim ostvarenjima.